Hingin dolog pula nor I cute baby na naigadi. Ramai Thuika Bini size Tamo. Hingin dolog nor Tamo wancho. I cute baby cerai basa bono nogo asuk ke nai thuma bono nogo nor Tamo hini wancho. Belekin hamza bono nogo chin bakha tong thuma phayo hai deba dolog. Ba dolog je kok norok bai chung tabuk share khanya thang tong a kok na kahi ke nung bo bakha bai nai bakha methe bi nung bo ma kam nai ta. Tangoi hinmale dolog I cerai basa cute baby bin buma usung chana ya karui thangui paikha. कौन है भाई मेरे पास Region Tamo man tinin video no ang chung kaham ke all detail by sawi khnari ne oman bagoi video no paya sak jara ri oi nai tongdi tai video no chajak takha like di channel lo subscribe khai di tai video no share khai di ta dolog I burin mongkha Jelin Debbarma Bini nokong kha khumulung edisiota dolog Jelin Debbarma ekdom kaham no tongmani bohok sadagoi nai phataro malai chokata oman bagoi kherengbar hospital lo talangoi thangkata kherengbar hospital lo admit ongma yagulo selen kaisa rikhata omasi dolog yakung yak rok koi sabai khuk tui phena rok klai bai khata umun yak ulo kinu je khuk tui phena rok mar kinu phai khata umun yak ulo kinu khenengbar hospital je doctor rok borok bono GBO refer hol kata GBO refer rohman yak ulo je pro GB phai admit no a jagawo on ventilator 3 din ma toni khata a jagaw kun phan change kuri kun hus kuri ta ekdum lengjak ekdum komo klai jakta hingi dolok thangnai 15 tarik ni hor ni 11 taw ken usung chana u dunya no alvida hinui thangkata Adolo. Yang hala. Monyo hello. Monyo hello khala. Hello moy hala ta. Yang hadi yang. Ramai Thuika Bini size Tamo. Orang sabu thai, orang sabu thai, orang pakai tong. Aku no, orang tu cikir kiri. Abu makan ni, abu bata kuku apa nandung. Omo belaikin khairma chija tai belaikin ka kam oma herok tin tibra sarung loge mang ong hinke tabu kuichen ke omo songkor kicha bohok samani baisi khenangbar hospital doctor rok chelen kaisa rima bai oma ke deraja goinai bukhuk Jelin Debbarma usung chano yakari kalangui thangkata omo to belaikin dukhnang jani kok omo chai te kaisa te dukhnang jani angkha dolok I je cherai basa nai thuma botak bai ke tongnai bini buma kurui bai ke tongnai botabu jemotai rong de chaya hinchinai Tamo jepro je bwsa bu khoroksa man khate kaham kenu tongui thangnan jora je chok santi ke tongui thangan jora o hankenu mutai ru umai ke gosia ongui thangota hingi dolo omun tui nok tam sanam so tolo comment kai sadi paitha ko chin thuruti kaisana je koi mo ongnai ta jung joton o sangsara je nograi hage sima phayuta sabo bufuro ma thangnai o chung ke phon saimanya kebo ba dakti ma thango keba let ongi mathango haipano mathango haichi haipon bukha bisingo belaiken kosnang bahake asuk dakti bukho Jelin o sungchana yakari kalangi thaka bini bwsano nugoisi tebu markin khairung marok bukha bisingo phayuta omonta dolok jung joton o sungcharo phayo je kaisa nograi ongi phayuta omon bogoi joton kathalai tongni joton hamjalai tongni kebuno tana sirlaji kunu saya khaitang ge jenna karidi taichi saya khaitongni borok jenna kar sani paidi sabo saiman saboni kapala tam sijak tong sabo bupura saboni yakari mathangnai obosung kebu phanu saimanya next update nang khan dolok sunang mangsu narok kaham kino chiniuna je 3 idiot movie nokna je ranchu je 3 idiot movie ni je real kahini ke to sunang mangsuni kahinon khayuno kaham kino saimano dolok bini chori asukena hamyang bini chori asukena sak hamyang takta haipano athar din romi hunger strike bo protest khaitung Delhi jantar mantra tangai ke dolok je chin student nong ni bagoi education system na salaina bagoi ta je norok nuguin mano need example koiba re exam koiba mari umai rok no mothagna bagoi je education system bagoi bo protest khayuta haipon tawkhan sarkar kun phanchi bo langmo asukin fight khani jobau khaitong thifan thangto thaifan tongto kun phano je sarkar rok bo naiyata omo belekhin khakhamu omo belekhin dukhunang jangnai kokhaisi omon bagoi jungcho to bangno chunamwang chuna support khailai di dolok नमस्कार साथियों
बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद।